Господине Томислав, што е мотивацијата? Што ве натера да дојдете во Скопје и да го отснимате тој трагичен момент, тој трагичен настан? Ja sam u to vreme radio u listu Mladost. I oni su imali u mene veliko poverenje. Ja nisam morao tražiti putni nalog od glavnog urednika, ništa. Ja sam mogao sam da rešim gde idem. Šta sam ja, da li sam ja čuo na radiju, to ne znam, ali ja sam odjednom bio na aerodromu ujutro. I prvi avion koji je došao iz Skoplje, stjuardesa i pilot prašnjavi i su nam pričali o tragediji. I ja sam onda ostao na aerodromu i čekao gde da se ubacim. I prva vladina delegacija, ja sam uletio u avion i tako sam stigao u Skoplje. Со владина делегација? Jeste. Добро, првите моменти. Iz aviona pogled je bio ne tako strašan. Znaš, to je perspektiva, sve je sitno dole. Da. Ali kad sam izašao iz aviona, došao u grad i video kako je razrušeno, to je bilo strašno. Te kuće koje su se kao karte za kockanje, ovako se složile, jedna na drugi sprat. A možeš misliti čovek koji viče iz prvog sprata, a 3 sprata na njemu gore. Kako da ga spasiš? Nema varijanta. Ali nije bila panika, nije bilo kukanje, galama, lelek, znaš ono. Bilo je samo dođi, čujem ovo, ovaj se tu javio, ovaj ima živ jedan, razumiješ, to je bilo glavno. Kasnije je došla mehanizacija i onda se čuli buldožeri i tako dalje. I posle to kad su prve mrtve vadili, onda počinju ljudi da plaču, da kukaju. Ali ipak, uglavnom na mojim slikama se vidi dostojanstveni. Ima jedna poznata slika gde je sanduk, piše ime, 3 crne žene su naslonjene na to, a on ima slabe zube, ima naočare, star i drži sliku svog sina koji je mladi, koji je u tom sanduku. Ironija svih katastrofa, pa i ratova. А тешко ли беше да се отслика таа слика? Ne. Jednostavno, ja sam čovek ja sam opredeljen za taj posao. I tog trenutka emocija ne postoji. Postoji samo da moja fotografija bude istina. I da moja fotografija kod drugoga pobudi emocije. Ako ja padnem pod emocije, ja to onda ne mogu napraviti. Znaš, postoji trenutak kad je to sve prošlo i kad sam došao u Beograd. Onda sam bio nula, onda sam bio u minus fazi. Тогаш почна да Pa da bome, ali dok sam radio, dok sam pravio slike, stvarao, nema govora. Добро, а вие гледавте подетално тогаш. Постоеше ли солидарност помеѓу луѓето? Се помага едни со други? Беше ли организиран градот? Ajde, to ne verujem da će se ikad više ponoviti. Ni u Makedoniji, ni u Srbiji, ni nigde. To se više ponoviti neće. Sad su ljudi postali sebični, egoisti i tu nema pomoći. Ono da si vidio, koja je to pomoć? I moramo priznati, jako mnogo su ti mladi vojnici sa oficirima pomagali. Ja se sećam veče, prvo, mrak, odjednom na jednoj kući gore pali se reflektor. Ja dolazim gore, a to je far od auta i na akumulator ga pale. Da kažem, šta radite onom oficiru? Pa evo, javio se čovek tu jedan dole zatrpan. I oni su celu noć s tim reflektorom ga, i ujutro kad sam došao, su ga izvadili, nažalost, bio je mrtav. Mislim, pazi, mi smo svi novinari spavali u jednom šatoru u parku, vojni šator veliki. Med nama novinarima ima prijatelja i neprijatelja. Ja sam sa jednim neprijateljem spavao u krilu. Bilo je hladne noći, svi smo ovako ko palačinke spavali u tom velikom šatoru. Nema, tu si, taka situacija te dovodi da zaboravljaš sve i samo solidarnost može da ima. А имате ли некоја, бидејќи верувам дека со времето доаѓаат и емоциите, доаѓаат и сеќавањата, имате ли некоја слика која што посебно ви останала, ви оставила некаков
за жал, трагична импресија. Дали сега имате нешто кое што за секогаш ќе го памтите? Imam, to je prvo ta slika, tamo piše ono, Peternekovo, ono na izložbi. Slika, kad su ovoga ujutro izvadili mrtvog, to je prvi koji sam vidio ono direktno kad ga vade iz zemlje mrtvog. To je bilo strašno i taj čovek što leži na sanduk sa 3 žene koje su dole, a on leži u šešir, slabi zubi, metalni naočari i pokazuje sliku mladog sina koji je u sanduku. To je tragedija, što se uvek gubi mladi svet. I danas sam bio na groblju i gledao sam spomenike. Jako mnogo mladih je poginulo. Сега, кога би можеле да го вратите времето, би го направиле истото одново? Би отсликале одново? Sigurno ponovo, s tim što bi se još više trudio da se te slike u inostranstvu da vide. Iako je bila solidarnost i pomoć, mogla je još veća da bude. А како ви се чини Скопје сега, 50 години после земјотрес? Pa ima neke stvari koje ja ne bi sad teo da govorim. Ви се допаѓа? Пошто Pazi, bio je međunarodni konkurs. Pobedio je Japanac. Što nisu napravljeni njegovi projekti? зборувате за Кензо Танге? Da. Šta predstavljaju ti konjanici, jahači, trudnice i čuda na ploščadu? Ima velika anegdota. Bili su neki iz Evrope ovde. I ovaj jedan je pitao domaćina, kad se zatvara ova izložba? To je sramota. Skoplje i Skopljanci, to je grad. Ja sam svaki dan u starom gradu kod onog domaćina. To je fantastično. Što praviti to? Добро, господине Петернек, јас... Inače ima predivnih zgrada, predivnih objekata. Zašto skidaju fasade sada i šta prave na tim fasadama sada? Šta će Trijumfalna kapija? Postoji Pariz, ja idem svake godine u Pariz, treba da pričam u Parizu kako je ovde plagijat Trijumfalne kapije. Ви благодарам многу. Molim.